سلاف تماشێوان هێژا ji bajarê em bêjin bajarokek gelekî şêrîn em li pêş berêwene li Cizîrê ne hûn zanin ku Cizîr li Herêma Bakur ciyekî gelekî girîng digire dewra gelek zana û hunermend em bêjin helbest wan nivîskar ji vê axê derketiye botan bixwe ez bêjim ku bi çanda Kurdî li pêşberê hemî gele Niha jî dîsa nivîskarekî hêja li gel me ye ew bixwe bi eslê xwe ji navenda Cizîrê ye gelek berhemên wê hene 12 berhem heta niha nivîsandiye û çapkiriye hemî jî ji alî xwendevanan ve hatiye hezkirin û hatiye xwendin Birêz Abdulkadir Bîngöl li gel min e ez dixwazim xêratina wê bikim Hûn xêratiyên ser çafatiyên dîtina ve gelek memnûn bûm. Zû dayê me hevdûne dîtibû bi rastî ez kêfxweş bûm piştî 11 salan bêjim îca ez dibînim ku mamoste te hîç dev ji nivîsandinê berneda ev demek dirêj e tu xebata ziman dikî zimanê Kurdî gelek cara ser medyayên civakî jî tu hin tişta parve dikî ji bo nifşên nû bi taybet ji bo ku zimanê xwe xweştir bikarbînin îca niha berhemê dawî jî te derxistî lê beriya wê te berhemekê nûbara mezinan ev gelek hate xwendin gelek ez bêjim ku nava xelkê de belav bû ez dixwazim tu armanca xwe ya yekem ji bo me bêjî Armanca min yekem ew bû piştî sala 1996 ez xanenişîn bûm min hemû قوات وحيز وانرژی وقدو زمان کردی برهم من اول 2003 درکت کوله یا عبدالله مینیایی yani romanek bu vakon Kürdi boşe gutine peşiyon da payve bişra kitabek di derket و devam ki hatta 12 kitabı hadun derketne kitabı bana her yerde acı hal bekun nubara mazrana ku gelik zaman müji pevaçu Armanca mesela tu avqasici hazki Armanca mı av bu az zaman Kürdi zenginiyor ve davramendüye dişa gele xabikime do geleme behter peva الخوا گیره بده بهتر جه حد بگه درجه برنده بله بله امزانم که جزیره بوتان گلک انسان نوسا زانیار در کردیه یعنی به هنرمنده خو به هلبسته خو به هنری خو به چانده خو تو پیچک بگریده آخا و داره دکی گلو yani جبر آخا و داره یکو اوقات زانیار در کردیه البته مطلقا تأثیر بدرخانیو ها جلالت علی بدرخان ها ملای جزیره ها حضرت نبی نوح ها انسانی و در مظلوم هنا مطلقا تأثیر سر آخری کریه yani. بله. ایجا تبع سوان مروین امبیجن گرین تکر مزین که تا وقت آنتولوژی اکشی تنها درخستی از خواستم تو بچه بحثی برتقاقی داویه. بله. ناسنامه و جزیره به نوع ناسنامه و جزیره ترکیه جزیره کملی اما هنه حیات جیان 901 انسان جزیری پرترین وان وفات کردی. یانشی نوف گلده خودی نوف یعنی اصلا باش یعنی هنرمند حیاته مکون کریاته ده هم به کردیه هم به ترکیه هر شخصیت که جی سر پیشی به مالک که حلبست مشوره فقط اندیه سر پیشی مالک لیشو دنبیزمه باشه جی جیانه و کرد yani helbest جی تو بخون نویسنده سروان yani her 901 insanı 901 malikin helbest یک کردی 901 malikin ترکیه ده هنه ve de همه جرا تقول تراني يكون مرنا يعني وفات كرنا هنيك قال لك هندق صاغ جهانة ده باش بيكي مثلا جن زيده هنا زلام جن مثلا جنك يجي وقت مينا روشن بدرخان تده هيا برا بدرخانيات تده هنا يعني وجزيرة جي هنرمند كيو هاي فوتوكوري أن بيجينا يكجي بقلاوة شكر أو صناعات كمان أو جي تده هيا یک دیگه خالقی سلوپیا جزیره سلوپیا دمینه اوجی خارله در اوستای اوجی یعنی سه چهار جنته دهنه اجبارکو باشقا پیدا نکرد یعنی بله باشه پکی خواندوام خوازن شکو داری دکارم پیدا بکن یعنی جکیجان و شانخانه در که دخوازی تو بیشی مبخوا امکان خواه داره چاپ کرده نکو درندی جمع خواه دفروشن سر اینترنتی جانوه نگنه دخوازنه اشواره رد کمه قارو اشواره رد کمه تلفن خواهد کردم بدم و بخوازن اتکنش وارد کم
بله بله باشه پکی روشان نویسکارا تو چهاری بینه ده نه ها روشا نویسکاران معنی ما وقت زانی علاقه گلی کیمه ام همی گلی کره بینه ام جوی گلی دکینا گرک هنگو نویسکار نویسی دوی نوف گل داجی به عجبوندن دیگر عجبوندن علاقه جی هبه دو او نویسکار تشویق بکه دو هندی برهمین اثر گنی بر همدی دقیقا ولی اللي بله معلصف او پشکریا هم ناده نو مخابن بینه نو یعنی بینه خودی نویسکاری تونه هم دی بیاوی سوژی دیش او نو به دیساج اثر باشم کو ام درجه بعد ام درجه بنا دینه نو نیزی ده کتاب من يعني كمبيوتر ده حاضرن در فتره منو چاپ کردن نه لدی سام دوام دکن يعني باشه پکی او برهمی که تگوت ده نه کامپیوترم ده حال بله حاضرن سرچنه یک رمان رمان تیده هنه ایدی کردینه يعني همي مثلا گلستان شیرازی مش فورتی در بخش کردی کریه مثلا مثلا وروماني كيو أمينة شنك ورو يعني بيتا ناصر قيدنا هي سريع أول ما في شكل بوابني يجي نرجسو ماستو خرام بنو في مجدفيسيا أو مروفي اللي خد جاره اللي كان نري أريان أضام أو جي اشتركي ولا جران ديا كردي يهودا زحفين كده من زحفين يعني باشه پکی بلکه تماشاوانی من زانم ما يعني زماني غير زماني دايكي زماني عربي فارسي فارسي قسمان زاني عليه قسمان زاني بله تو ورگرجي چيدي ورگرجي بله يو ورگرم جي دو ورگري من مازن هنا يرسلوا لمعيون ومكتوبات بعد زمان نو دست بده شعالار جي هيا يو سيامين هي بدور او جي ان شاء الله بقعده باشه پکی پرسا داوی مامستا يعني خيالات چیه يعني جبو پیش روجي از ویاج همی میوانی خود پرسم خوازم شتش وقت كردو قلتي يا أجواني كله أجواني أوشا كله أدبيات حزنجي أدبياته والزمان كردية أرمون جماعة أو معبس ما أو دخوز ما أو بلاد ما كردي زمان خير كردي بوق جرك مال ده جرك حياة خير روزانه ده يوش در وده هر كردي بوق من زوری که ما بكردي مازن ببنا أف زمان أف خو هجا أف جي آيات كيو خد علا قرآن بيجا آيات خد علا يا هون دانه به گرگ مخابنه ام دخوازم اب هم داره پیش دب چه زمانه ما ان شاء الله هي دارم يعني داخوازه همي كردايه بله راست قالك سپاس دکم جبوکو تمکر میوان تو بو میوانی ما براستی امجی لجزیرینه لمالا از بیجما مستینه دبینن نه پاشمجی يعني براستی جوک پرتقانه که زور سپاس دست باش از گره سپاس دکم هوا خسته مولا مرکری ام گره ممنون هی بدون اینجوری دیجا حبلو ببینی ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تسلیم متشکرم مودی گالک سپاس بله تماشاوان جا ج نافچیا جزیره ام پیش بره بون برنس نویسکاری هجا عبدالقادر بینگول بمرابو ما هنک صحبت کرد جارکتی کامه بنارن امیل کی جان باجاره